mi do Agbe Nua mi aƒe nukpɔlawo kple mi aƒe nyaselawo le Tosh FM kple Tosh TV yavala dzi. Miawo nye health team tɔwo kple health and mental well-being show tɔwo. Ale be miawo kɔna nufiafiawo vɛ nana mi tso miaƒe susume nyawo kple miaƒe lãmesẽ nyawo gbadzatɔ kɔŋ. Ale be egba la miagakɔ ŋutanya tɔxɛ aɖe agakɔ afia mi ŋdia. Afi mi ayi dzi la miagakɔ mɔnukpɔkpɔ ya aɖe gbeƒã be ne sponsorship la shi o ne kɔ dzi be akɔ support show ya la mi ɖe kuna te ɖe mia ŋu ne nye company owner alo store tɔ alo agbledela alo nudzrala nu sia yi ke wɔna le ne dzi be dzɔadza ne se woƒe ŋkɔ kɔa mi ɖe ku te ɖe mia ŋu le miaƒe dɔwɔƒea mi te ɖe God Day alo Advance Ghana ŋu alo antawo nye ŋutɔ le kaƒomɔ dzesi ya dzi 054 87 03 100 054 87 03 100. Alors miaƒe tanya yi ke miakɔ fia mi gba enye le yefugbe me la miagblɔ be esem vie gaka meka dzi be miaƒe amekpekpe le mia dome la aɖe me na mi memie ɖe kple sube me sia me na se me mi yɔnɛ be body dysmorphic disorder somatoform disorder nyang davie mi tsɔe kem ale be somatoform disorder ya Mr Jones yi ke nye miaƒe amekpekpe a aɖe me na mi kple sube mi ase me nyuie. Mr Jones wezo yo akpe madogbe na wonto miaƒe nyasela kple nkpɔlɔ fi ɖe sia ɖeke wole nenye be woɖo ŋkeke wa le akpe mi kɔ dana na mawu be wogale mi ɖe agbe be miagava ƒoƒu agava agasro ŋu ala ta mi da akpe na mawu ye miaƒe nyaselawo katã ha mi da akpe ɖe woƒe agbewo ta ya akpe mi da akpe ɖe me sia me ƒe agbe ta ke Mr Jones tagbɔ enye miaƒe amekpekpe le mia dome abale mi nya na si geɖe la ye kɔna ŋufiafia kɔ vena na mi ale be maga ane mɔnkpɔkpɔ be ɖe somatoform disorder agblɔ me le ɖe yevugbe ma na aɖe me nyuie kple suba me sia me na ase nya gɔme. Okay, akpe mia tanya mia ƒo ŋkɔ tso ŋtsi kpɔ va yi ake agahia be miaga aƒo ŋkɔ tso ŋtsi ala be still agale mia domi yi ke amewo wonya be nenem nyia hã li ke nye dɔ yi ke eɖena fu ta somatoform disorder ya hã nye susumedɔwo ƒe ɖeka aɖe yi ke le anyi ke ɖena fu ake nu yi ke le ŋtsi nye be ele ale gbegbe be nenye be mekpe nyuie mekpɔ ga de desi be susumedɔ nye dzɔdzɔme abe nu katã mawɔ ma nye ŋtsi le ame ƒe dɔ ɖe alo medical condition aɖe yi ke efu ɖem ne ame ta si geɖea ama nyuie dzesi de ke va na ama ŋtsi katã agble abe medical condition alo dɔ ɖe ke le ŋtsi la me ke me susumedɔ o neneme ne eŋua kpɔ ge nye me baba gava ma ɖe nano ŋuƒo ano ŋuƒo ɖokui alo ano nazabɔ alo naneke nenema gake egano nane film be bɔdia ƒe akpa ɖe alo nane dɔle aɖe le ye me yi ke fu ɖem ne ye gake nyateƒetɔ nye be nenye be ne wo dodo kpɔ ɖe sia ɖe wo va wo lab wo scan wo ŋkankanka wo ŋu ɖe sia ɖe ke wɔwɔ miaka ma wɔma ebi ɖe sa ɖeke me le anyi be dɔléle ma le amea me ta atanye be kɔkɔmɔ wa se katã be taɖu ame ano taɖu complain gbe sia gbe be ye ta ye ƒe ta ye ƒe ta ɖu gake nyateƒetɔ ma nenye be ne wo dodo kpɔ katã labo katã ne check ɖe sia ɖe ke wo dze be na check kpɔ ŋke ye eta ɖu keŋ kɔkɔ vea me na ke kpɔ go atanya be eƒe aŋɔ me ye ɖu alo eƒe dɔme alo eƒe bɔdia ƒe akpa ɖe ye vem alo eƒe kpeƒewo wo ye vem eŋu ɖe sia ɖe gake naneke mefia be dɔléle aɖeke le anyi gake susu wɔgblɔ na amea be ŋma le anyi eke ŋi ke le menye be mo complain mo la ne ya amea ŋutɔ eŋu experience ta ne be kpeƒe ye vem nyateƒetɔ efili be kpeƒe wo ye vem gake medically la naneke meli nenema o teƒe be dodokpɔ katã wɔ me teƒe o yewo kpeƒewo li tɔtɔ ɖeke me va ƒãgotsi o gake wòwɔ ne susu be nenem nuwo eva ita si geɖe la nenye be wòle akpɔ be medically unexplained conditions elabe minya ke nyia he kɔkɔkɔ vio gake nyi ke le ŋtsi nye be underlying factor nye be enye susumedɔ ta susue nana wo feeling be dɔléle mo le anyi yi ke efu ɖem ne ta somatic disorder yo kpe me ko nye be susumedɔ yi ke nana be ama afeel be dɔléle bubu aɖe le ye me yi ke efu ɖem ne yama yi ke mete ale ko dze be wɔnu yɔ gbe le ɖoɖo ŋu mete nenema o ma be ne ƒe nenema
Jika ada cici ado nano wana ba cici malu wo da lama ba dollar da lani tangi kala je mana ko ba mo ya no chacham ko ji ene cho ko ji he ya wo da he ele he ya ba feel ba tiko ko chochom na ele ko ji ke yi ma o mo do mo ka kanya te to chika mo no mo lan to kama nya fi wala ba adoma ka glomola an ma mala ya ka susu na nam go nya bo glo ni ba adomo la ni until na treat mental health wise na ko mi treat la nya ba susu ma pa da de no ntwi emi po gbo afuma go ji a mo ka ta glomola ajo akala ba ne ba ma ba po ka de ji ba ngi ata susu ma dota ai gara kojo no kojo chama no chika o won pa ma chi pu to ka ta won ka problem aka filmola problem loko galani tano na ma aten gana ada to gana te to gade yo suku ma galo be ara school aba imagine especially no view oba ifa ngo me vo besia do ne ba wosiba do ma na do po ngroga kana ko ba no ka pensi ya lo ba se ya ka jago mani ala ba do ma na gana ko kana ko ba vovo ma attach na do po na bo se do po na ma ana gana vovo gana la mani ko ka a tuso process ba ye jedo alo na wo woli ko jibo wa ko poro ki ban ma asa wa lo ko iwu ye ko ka so gbe ne ba aje do ka je wa sa sa ta fa do amoro to crowd a collapse alo kuna bani ne bo do ya pa mala o te have na o te collapse na ba ka na ne jo alo he ado bano he ma ba ka na ba ka ni je do la manchi ka ka ne ba no scan the share na ko ba na ka ma fi ba ni je do le ambe anchi ka ka susu ogogbo ne ba mo la ni na ma e ka afuda atena ba blanyi pitoto evana ado selective mutism akoba ya makwa no magaji aga kwungu nanya biami kaman kaga da won kono pom abaka de manya sama bo nya sepe akale ko wofun ado nyanchi no magate matin ma wogo ta anwole de akade basic nyenya ba nyaka filima mala ngata to mala ta po malina na ma kaka suso wo womni abaka dolala ya dolani yana kaka na kamali na ma kaka so so ba molani ta adana fu nchupli nyong dio kata adana fu jigade kaka anu ipo go gama jigada atadana fu nyong alo nyong vio kun awuncho despite ba akpa kata tendana fu akani ipo la kio goma je po jigada adana go to the v like koida to he o yi moma magoje doya jigada mi ponele kaka ma tichu ha wona never do chichi do te fado ha kaka goma jaja na goma cho de vi kokogre adolescence me ta ba mo treat ya mo gbocho gafufu mo akoga gra chichi me ko to so dolele bubu eke anu fodo anu gagbela ma no koji be sisa gbagba awo labio katal he kham akata do ma here at the end of the day agbagba bobo fo wona onye alaba o sa chiko kata kaka chiko rekeme domnu mas fia dollar o lizang obe mi mata pona ni o katande na dena je sibe dollar lo go ha onyo ala ba ma do li mi pona ese ko be pa fi doctor o kaka obe na ne kemali o ka be ya na ne o de sia obe ya na ne won kokoko obe ni abo mi no pom ka ke le mi manya be do nya na ku ke ikan hia na pekpedem akpedem fiafia ta ke nu kawe ayo do vai ga ke majibe gbajato nu kawe mi akpo de jesila mangbe ama dolele ya ikami yomba somatoform disorder afudem na ma ta ye fu na ba na consistency alo gbesi agbamu ta na ma ya na complain akoko ko koji ya anya complain da ka to biko ta ayi de sene ta na pe koji ko nya ba anya yo kokko gbona enyi ya damaro ka ba lebo na obo ko le dollar ko le me na bo ta na ma sha nya pe ba koji ko nya ba do ngi complain kokko gbona na po yo history mele le po yo folder ma lo yo system na ko ba complain de kaya ton bi ko lani gbe sia gbagba ma ko convey na de ko ka ta do ma na ba hu ya ma de ko ka ta le hu do ma na de ko ta for history ma me bi na ta do kokko ya ta do ma le ko ka ta for da ma fiu it's that kind of this all persistent and especially alnonya ba angome that's abdominal pain e kenyo nwu papaji angome edum alo papapo is the same complaint here throughout the share gbagba na ba maga kona ngi yara ka gba o do ma ya gba do me nya dum awo je papo nya fam ya tanya dum
nya ngoma ye dum alo nya jima alo figoji like those kind of complain more persistently ya ko ita na bol du ojo na ma ye doctor no po boy o na shade ka ojo wo o CT scan o ka EEG o kana bo glo MRI na shade ko wo na sha pia ba ma ala okay aka complain magbasa wala nya amaje ba susu na ya pon kuna da gbo atanya ba susu ma da yi da funa amaya ta nkuna da enjika ba no na ma na ko they have this poor concentration ala ka ojoba ko pa susu na lan kutoto na afocus na na ke wo mo lenjia na ko mo tenga focus na mota of attention drip na kaba isi ga of attention na kata la of worry kong le of health ji alors la manya la masa nyaoji a fo go worry la bo feel ba dolala li kaka imo atapona dolala tagbasa gbala ayrokin etama bunko chorokinchi alo yo dolala o pen yanchi aha ta na ko go sa gba gama ala worried atu kada atijojo aba emenya fe ka go ji yige galo aba achata for the shiada ta fo ka ma bo bia gbon ba ya yi crampo yige atanya ba Kristo tonya hostel di spa aka fe na po atramo ayre ta fo ka ma jeba wo you ala ba jeba ka tutuji hayaji aba at the cordial the prayer camp for katan kana tank block powerful was the shade kana at the for katan pia ka dolala na ma ko galanyi nyama aha adonya ba na ko ba of sensation apo lam sese like sese lam kutoto yo na ko magaba no na te pale ko jeba wa no aha le ko jeba no mogaba no na ma e ma gba ado amaro te grada dima ta ko ba de via do lanyiko de bele tete ko grada dima oje wo russia ko record je wo russia ko record e wona nya bana ko na kama problem na kama le ya manchi o do pressure da ka like akasa ko na ko ba grada dima anonya ba noise via do back over ko ka jichichara kwa gara ya mama kuvo ka ajaha goma ajanya jaha na ka ma do ma ga treat but do ma abuka anyi jedo nya fudam ne e mo ka ta treat ga ka still sintin mo na ga no atadom da na nya ba ma gara ma aku ma nyi akoba sesuma do buburo nya jibi adafo na mo e ga no amubu treat e kama manya nwe nwa course me nya mo aha mijenya fanya sala wa kun kono sa goma ba ni agbamila amaka problem ama ye to finu ba maka agbamila alani afilm sasala ma alani ba dolala ya alani ye fa angoma ye dum ye fa tayo de fa ye ovam alo ye fa nku alo te pa da aya ovam jigada olyo dolala da koko ba enyangi ka fudam ne kaka mi go gromba amango film lo kaka le de do para sia de que na wo lenya ta fatoma ngomo la nyu kaka susue na na mo film ba ngola atafa e ko nya dolala la nyi tananya ba do ma na nya ho nko samie do ma nana la nyi consistently a chapu kaka atanamia do pas gen assessment do ma hi atanya ba susu pa ku he fudada mi ado ma na ma hem kokko venu mi gbogbon ba le susu ma do alo ta flachi magala do kiomo mana nyama gbo mi lo do ma hi atanya ba pressure de alo stress ade ma fuda ekenen mo ha kokko vi ta anyo ba na tere koji dollar especially mental health workers no what apparent you na dogorale na mi o mo yo gbo ba nyonwu especially nyom view school going age yo sigada most complain a lot of abdominal pain alo of angoma ba no duma no voma ina sigada complain ka o a complainer the interview nye si ka etadu enye fa kuhekun aka nwa do na nya ba ma ponyo ha do ma ya tanya ba stress alo chukara fa symptom ade ma ha na ma ha kokko vi tanya kata hia na very good assessment alo je ba mi aku ngoma nyi afi abatrophy aboke na nyi tamin ma chochoga kwa grobo susuma do fudam na ma je ba na won kuma kuku alo shoba na nyi fudam na ma afi obe mental health assessment alo susu apo dodokpo ehana mi kata leji ko gadam ala bana na po yo vai pla jinwu vai ma nfiafia ke na economy afia mi apo de jesibe anwo ro lokomicho na be enche ko nya gaka edu anye
kuhevi aɖe dzi be ava susua gake le go geɖe ma mi mekpɔ ne de na dzesika bɔ yi ke enana be ame geɖewo va nɔnɔ anyi ʋu eŋuwo va dzina be agble hafi mi enɔna du dzi eta miaƒe eŋu nenema le nyama abe eŋu tse awo ya ke eŋu wɔ ma wotɔ ma menyanya menyago ni ke susu be dɔ ɖeka ŋutsi nye ma lo si geɖe ame ya ke ŋutɔ wɔ ma me feel ge be ke ame yiwo ke le godo kpɔm tso adzɔge akɔ be ame ale nye dzesia megale nenema o tɔtrɔ vava mago dze mia katã ƒe ŋkuna ɖe ŋuti nke fia ame fia megadzi be agate ɖe amewo domi o fia megadzi be ŋɖesia nu yiwo ke dzɔna dzi ne megadzi dzɔm nu edze ŋu miaƒe attention na yi ɖe afima godzi ne ɖevi o megadzi be agayi ɖe suku o ne be ɖe suku dze avi fafa na be nke dzɔ afi medzi be agawo nyi o edze be nano concern ne ŋu do mahi ata nye be nane dzi yim le sɔsɔ me ke efu ɖem ne ya ma akpe ne fifi la ne si o radio alo TV la mi le srɔ̃m tso somatoform disorder eye Mr Jones ta gbɔ ye le nufiafia convenam ya ta megatsi o radio alo TV no kadzi kple mi kple sube nufiafia la ho hã akɔ ɖe le me ke Mr Jones nke hena dɔléle ya ve nyateƒetɔ gblɔna miete ŋu ɖeka fia yɔ ge agblɔ be nyia ye xe dɔ ya kɔkɔ vi elabe already abe ama be ƒe taya ɖum gake fi ke ta ɖo tsotso ma mi kpɔm tafi ke godzi menye be malaria fu ɖem ni mbe typhoid fu ɖem ni menye be ɖo mahi ni malɔ kpɔm dɔdɔm o gake mi katã wo le teƒe ta akabe mi no gblɔm gbadzatɔ ne be susu me dɔ dzi geɖe traces aɖewo nɔna anyi akpɔ be link le teƒe aɖe kokokokoko eke ɖo atanya be ama ŋutɔ eɖo ma anya be menya ama ŋutɔ o atanya be le ƒome me na ama eke nye be genetics nye gblɔna ele ƒome na ama ta dɔ yiwo hafi nakpɔ wodzi ama kɔ akpli eke wova ɖo ɖoƒe aɖewo kɔ eva dze eŋugbegble le ama ŋuti hafi míewu fiafia ɖewo va yi dome aɖe le ebidzidzi kpli yiwo emegbe nyawo ŋuti domahi afɔku aɖewo domo ɖa alo eke efunɔ efunɔ nano ahatsuno ɖe efu dzi kpli nuwo katã ke mi fiafia lo manu ɖum le ɖoɖo ŋu kpli tɔtɔ o accident aɖewo kpli tɔtɔ yi ke aƒe susɔ ɖo mahi ama va do go ɖe afɔku aɖe ŋuti yi ke na be susɔ eʋuʋuvi yi ke na be tɔtɔ ɖe ge ɖe me nuwo katã ate na be nenem o adomo ɖa gake megblɔ be ate nye be ƒome me ƒe ŋu gake ƒometɔ mexe me sia me ke le ƒomea me ko dze be wòale edɔ ma o gake ɖo mahi xixea me ƒe tukaɖa ɖo yi ke va domo ɖa ana be so far as le ʋua me ta ke yi ke va hi kɔkɔ dogo kaba yi ke ava dze fu ɖe nena me hafi ama ɖo hã nye is a learned behavior nye gbenɔnɔ aɖewo yi ke wosrɔ̃ kɔkɔ na be nyiwo ɖo mahi ne miagblẽa ɖo mahi taflatitɔ ate nye be ɖe ɖeviwo gome kuvi aɖe kuvia ɖo mahi medzi be ayi ɖe suku o ta anytime wo suku alo dɔ ɖe wɔwɔ do mo ɖa kɔ ke ebe ye dze dɔ ke ebe ye dze dɔ ta because consistently wo nene nyiawo me nene nyiawo kɔ susu ŋutɔ gbɔna program ge nenye be dɔ ɖe do mo ɖa kɔ ke dze dɔ aha ne dɔ me because aeroki force ge be adze dɔ aeroki force ge be adze dɔ ta dze ko tso ɖevi me o va nye ŋke mi ta yi titi me kre ne ba o le dɔ ɖe ƒe yi ke o kpɔ be dɔ ɖe ya do mo ɖa yi ke dɔ ya edze time te ge kɔna kɔ vɔ ke ta dze eta dze eɖuɖu gɔme ke efi be eta ɖu yi ke ye ŋutia kpekpeɖeŋu aɖeke mele anyi gake enye na ɖe ko srɔ̃ le ɖokui si ekɔkɔ na be fia va dze efuɖeɖe ne ame ya alo ame aɖewo that kind of pain sensation la be woƒe ŋuti la ke ƒe ŋuti la lo sena veve kaba ta nenye be nane yi ke ate na be veve sese na va kɔ even do be eŋu me kɔ dzɔ kraka already susɔ nana be ŋia ke ƒe ne la pain aɖe kɔ gabe no ke susɔ dze interpretation ye wɔwɔ ke etsoe be dɔléle ye le anyi yi ke efu ɖem ta ate nye ŋu ke ame aɖe asrɔ̃ wòva nye ŋu mami nɛ alo be kuxi aɖewo domo ɖa ate nye be ɖomahi medical issue aɖe condition aɖe le anyi alo abe amea edze dɔ aɖe kpɔ va yi ye dɔ me despite be recover alo ehaya kaka susua wɔwɔ ne be ɖomahi mehaya o ate nye be ɖomahi ekpɔ afɔku aɖe yi ke ɖomahi yɔfɔ aleke wòdze be wòzɔ megapete va tɔtɔ ɖe afɔ dzi ke ɖomahi ŋmadzo gake susua wɔ ne be yi mate azɔ ale ko dze be azɔ ta neneŋu hã le anyi ke eɖena fu ta nye be
medical condition that early actually there's a presence of something aka recover koko choma okay aka so feel ba am recover vota kana na mu anonyi ano afudam ne yama okay Agbe ke doyale na gloma ala bo mi manya ni ke do hamview at times they this kind of low level education and then economic issues aganya but na aganya dog gamanwani na grabama no what they chale but I don't know your project by force I see that jigada atanya bana na hikama pachukada yo agamano nyipa na no kona koba abanu tentara maji ka feel ba ka body already ko ba branyi do ka depression bro na an ahana ngada ko ko na muma tane bana tamabum fu na ma susu na ba system ata shut down ala ko je body na wodo tamafu bubu mu na ba system abana agbojo ga tan wo ale ke wa function that even anaba wo immune system wo yoka wa poko nwo kele body amaka ale ko je ba wa awodo mo ga wa don na ma ka fe na poko kata alo kata wi me kile kata mi ni mo ano afudam no zigade azigade ha na ko ba na nyo te hana nyovi okay ke ambale mi glomba do mi manya ni hamvi amaloko achoko nwa na vari ke on ta there global never be on makukunye that's mental health assessment alo mental state examination na new kuma pabo ntigo jichome nwala definitely once nya kpofike nwa chochonko atike pepe la we ka wata kokko azanyi tena yaba aba me gbana do nya ngi kamara strong ike fudam ne hamuna na ma psychological therapy so la nyi ka wata kokpara manchi ken psychotherapy la nyi ike psychologist alo counselor do akte akpara manchi afun afia nwa ma ko toto make sure you change when on odo na ama okpara manchi taneba na mu ayiji na ma la ko ba ma ata adogurale ku he ama alo ona wasagoma ba na nya wo ma suswe na ofile na ma aka ngata patoma dollar ka la nyi ta chon fofo ma nkhlo mi pitoto yo antanaba ma na adogurale ma yene nya bedo mahi mi gba kosa do hatanya ba dollar susu ma dobu bu adala nyi afi na nam ya hanve ta be mi asase me ko ba susu ma dobu bu mai la nyi kan ma hanve ka chike ka waza akoko atreat na nam ni mowa ka wa ko chike wa kokko pere amanchi ta na nam mi wole nyam akan ma kokko pere chika ba there some complications ado ke na nya ba amama o treatment ka ba o te dollar monama the increased risk of suicide ala manage bi ade pa gbada high because am feel ba kika ma dollar ku fudam na ye ta kika ma bachi agbaga bu kaketa ale ko no kika ma agaba abachi ta amoka dollar pa gbada do mahin na namio ala nyi ka aduna moda afi o ha na ganya wala bagba sawe koji chof koji ka kata gawo lab ko wo ga scan ko toto ko ga kata gai afi na poma fa ganya oba no fuda na ba sawe gba agaji na kokko ba ododo pode ta nyo tendi adana funa ya amao akpe nfiafia na cover mi agakpere ta ala be na mi ga strong de kare ke ebo wona magede mi kpona ga ka mi manya be dolele alo susuma dolele go ha onyo isi ai ko mi apo ma ro be pa fi mo mo gbogbolo mbe amama nta jedo alo mare ma nta gbo be pa fi evam ike wa va ji eji o mo gbogbolo ne mo ga ko be ne evava ma ji esi ai ko ba sere kwaro ye doctor o kuoma o lab o nsiang wo kpobo ni ananeke problem de kemele ntilamu alo susuamu alo ntilamu afia magana na magbolo ma ke ejebo mi alan kudan gbado mahi anya susuma doike mi atere mental health do la on le koji de sia de kwa makaraji ba pepede nglia wa kwena masiama mi akwa gbato asere afi alaba ko shira ga bonala mi ga konfia fia to hiare aga ko venami afi mi aga jola ma ko mon popa aga de gba be na pepede ngla si ona be ko support show ya plus be mi aga no fia de to convenami asiai ko shira de sia de la marku tere miang le advance Ghana lo goding alo na yonye ntolo kapo mo jesi aji 054
08087031100. Mr. Jones, over jibe agbonyare ka. Kumanya makonya mako support wo nyama mele gble kenya ba sponsorship alu pepero nya jimile. Abanya nya gble nya no budo manchi be sawa gba. Nya tabatole me ba afifia bill so jam yakanya fa billo. Nya fia ne kokko be no mi gbe sawa gba. Ahia ba yakanya fa billo, nya fa light pitoto studio pitoto jam nya ta akafa. Na nya ba nya te pepero ngwa de ko nya tabatonya ba nya fa programmer ka ajaba wado shiji ha ta la ba mi jijimba program wado shiji o ta mi jeba na tra mianchi so e kana ta ko pere mianchi ike mi akoko a support program e ka studio mi ta kan ya fa bilo pitoto kwa na mi awita kuku da mi na eduaja pa so e kana ta ko fe ko mi afa akpajiba mi adobu blo mi adak no mi appreciate to yin ta ma siam kule mi afa ko san ko ma buba ye to ma de alo masugbo so e kana ko ve mi hoga konamia na programa na ayinko ta kuku de mi la ma shama ma ona fa mi akatanya Agbe nga kana jeji na masiama